Jesus is Lord. What be this? Jesus. My moto. Your moto, my food. What happened to my Alo chef. Bimeze bite bahungu? Umeze neza? Hanyuma? Yego. Bosi hari umuntu akeneye. Yego. Hari umutipe bita Samuchi. Yego. Rero uwo mutipe Samuchi ngewe muciyeho tu amaze kuncaho hano mu nzira namwe agiye kubanyuraho. Yambaye akantu kerurutse mu mutwe, ishati yerurutse, afite n'akabage k'umukara. Agiye kubanyuraho, boss aramushaka uko mumuzana kose yaba yapfuye yaba agiye nuko boss amubona. Yego. Kandi amushaka bitarenze uyu munsi. Sawa, Kujyanye n'amafaranga. none se ko ubizi ko akazi kacu bisaba ko dusinya kotara cyangwa tukabanza tukavugana ikibazo cy'umushahara amafaranga byibura boss yaba yaguhaye amafaranga yaguhanga 200. Yego. andi mafaranga rero ubwo ngubwo arayaduha tukihagera ubwo nyine dusange nawe yiteguye kuko ubwo nukuvuga ngo urabizi ko akazi kanje ngakora ntabwo njya ntsindwa kandi sinjya nanirwa mu kazi. Sawa reka tumukugezeho mu masegonda makenya cyane. Uyu turamuzana. Nugiri wasi natwe turiteguye ahantu turi. Sawa. Wogomba kuza. What be this? Jesus. My moto. Your moto, my food. What happened to my Yabaze bya bibandi barabana kubici hariya none barandeba cyane barana amahoro ubuse ndacehegera ariko sha reka nikure mu bwo who will fix my glass now? Take we are taking just take everything. Thank you, my lord. Use a rub body, my lord. Don't be asleep.
abavuna muheto bari kubona icyo bafata kabisa. Yagira uvuga ngo hey, nari kwirukanka amaguru ngayabagira ingata rwose. Yesu! Ariko baba we ubu byagiye ariko